New Trap Integrated Territorial Organization hito kala ujor ijahar ha office DGP ke kong ai nongrang persya yu Deputy Commissioner juga East Khasil District bar yu Superintendent of Police nalor ke ijahar ikirang ba asnong ka wayajer bat kum ju uru ya ke MS Megatop Cement Private Limited halor ke jingjia ka belajia ka khat pratorik bala khot penlong public hearing ke Meghalaya Pollution Control Board om tang kata keseng hito kala ujor persya hak office Human Rights Commission ya kejing pendan kampalat ya ke bor ki kentai hak te kejing wan ban persya ya ke te public hearing uba dan bok dekhar presiden ulai thu bagi bakercan bat ki bawan hak te public hearing kidei ki ban nabar snong bat omdan satya ki trai snong namar ki trai snong la samit lepa bat ki nong yalam ka hito nalor kite ki artli ki jing ujor belabu dak seng hito kentup sakawai ke belabu ya ke dorkhas ho chief secretary ke sarkar jela uba DP Waklang ban ujor persya iki bor peniat district ke East Janta Hill District USP ya ke jingfil bat omler trikam jongki Sini nakaliang ka jongi ka HITO New Trap Integrated Territorial Organization unta ka sini ngelawan bu ya ka komplain ka FIR bat ya ka sekoy ko komplain yang CS kawai ngilik bu habaya day habaya tengko bat ka human rights ngala bu ko kami sarsi ko chairperson te kawai ngila bu ka FIR persya ya DC SP di kirang ba snong bat ya ka Megatop sem hi kumju ka FIR persya gitu bagi ailat dan dia ban hak bu benda hang tu ka shop rung hapo kata snong ba ijar essentials habadon public hearing te kabalai ngi wan bu ka dorkhas dan dikata ka jing ujor ka komplain persya ya di CSP bagi lapil pan follow up ka duty ke jongki kum ki administration bat ka ujor persya ru ya ka MSPCB habi ada ngan stang swa hak bay dai bat ka Human Rights Commission te kum ba pilai hi boleh haban ujor ka dai ka suppress ya kata ka freedom of speech and expression jongki nong snong hak tu pendai tang kata ngila lap hiru ba rang ba snong ula pun kenya ka sanat kat kum ka ain laipuar act jong ka JHDC ka bala kran sai ba mendai banyo silang na nyon ben na sha silang ik nong snong tu ye hak tu kesni hi ke badon public hearing tu hi majority ke dei gibreu ke maraba mendai ke nong snong namar ke nong snong ma du men step mar ngi la samit lupa hang tai kila don bat ni kila si kila batai kila peniru yang yak ta ke jing ke jongki but how let's say hakane ke FIR nakal liang jong DC lan SP ji jong East Hills kila ben tap email do baki kin om baki BDP tengin dala check bahakat kum ka Meghalaya Police Act harjar katboy nila lap ba ka section rupuin rupuar pan rupulai kala keren sai ba kiwalan ta hang to ke yulathiru ngimji thala bandra tendre gitu gibrento kila dei ki hayar gonda tengi kermen ru ba hakane ka FIR kumba pilatik limo ka jaj bendreu kasi ka dei ka ba ni ai jaj na ka kme bat skawai ru kalyang haba ong sim jaj na ka kme lai hingi burom ye kilong kme wat ka hitole ka bu hakmat do ye kilong kme bagi burom ye ki kum kita ki ba bopun yang kandai banai te ngan supun kan mau ngan pha ru ko kene ka korwo se aida madam nongrang ba pek phir DG ka DC hapo is Khasil su ka de ikentai pat nang ta presiden juga India di longkeme hi teng i kermen scam ba ka tu ka jingsha ngiat gitu longkeme hapo ba ijar kala long tu beli violet pat ka bomdon su ya kata ka burom ye kilongkeme te halor kata ka nongrim e prinsipal se ka human right bat sa i DG ru ba ide ben sim action persya ye gitu ki breu ki bara ding lati ki bla hayar harga dor katu kan ne po hajar ni kwa ru ban pha ka kerwo saki ba kajing yo kajong pisia sans pak shejar menta lada ka bor ka an kan trek kam sisa kan haban lot lai pung sha mani hab biel de ki po hajar tu tengi so khia bat ni so de hiru ban le ikan ni ka kam bat nakanyang ko jongi habaya dei pat bat chief secretary ngela bo ikan ni ka jing ujot daga ba ni dawa no CS hakane kisti ban transfer bani ban suspend sha ye ki ki he officer ki badon hakatu ka sni but kumju ro ki bawa dei pek ya ketika East Janta Hill District ujor jumi kenterekam but
nakalian jong DG PCS bat ke human rights kan saaya kata ka hok kumba haga kiten MCI ka jongi ka on freedom justice and service oi nilai ki dia kata ka freedom untuk kesim dan freedom show na sudu nyombe ande ki bom de ki train to bat kila suppress ka hok tong tagda aba on ka hok ka justice ya kata kumba ngiyeng haka kiten MCI jongi ngin yai budin ngin yai trebe na ka benta jong upat ba dengi kermen scam hiru ba barok hak kinong song kentip ba kumno ngi borom ya kolong kune ba kumno hi bangi dai ban bot ya kenti Padu kanu sakot tegal ka ngila hangtung ngila pun pa lupa bangin sa lek bat sakot te hadian lagi ka ban tikana te ka dai hadian lesai den ingin ya kunu MSPCB ada kamu melak ban khot ne ko public hearing ten ri habi dai bat dia ka ja jingsa thombor ki kentai dan nang ta ke jingsa pendom iu ka freedom of speech ingin ngap siya naka human rights commission bat ngin pek hadin nang to ngin sa syong ka meeting ka CC berkete dengan ban kim kamru ni gitu ki brio ki bodon kiti ban thong ban thiet ban bright ya baro hak biya dai bat kaneka mega top sak pro khoi hi gitu ki ba hap apa ka district administration ki ba dai benta hak tu ka public hearing